86 první môj do Západa smeju. Ja som první meju jel do Danskej, moju četu opotač a to je vizo tej, na tu nadbір predač, to tada ako šišlo, tu ne tej bol rôzne, ja neviem, koľko moli som ja do Kamenca ježil a tam spotal ten dovoľnož dostať, to ženy neošlo a po to najemo bolo. Tam som ja šest moju četu mohol sobu rizniky nakupovať a som si tam první moje v Danskej jedné riznictvo obladal. Vizo, jen to nemôže přirovnať s tým, je celé ináče uliče, je celé ináča kultúra, tam je najmenšia cimoj množstva tých družinov kobase, kaž sa to po nás džívalo. A s tým sú to veľa druhých vecov romadže, to reka, od jednej družiny sa veľa menej tam produkovalo, kaž sme motočili, sme jemo pajčenú hentvorskú kobasu, to som ja dvojce v obtydžen 80 kg džíval. A když som ja nekaj po to kolegu bol, a tu mi po tej přeprosov, se produkciu obľadač, a potom sme to o tom rečeli na kavele, a ty to o to, alebo o tam odživeš. A když som ja pola ceči v kobase, ja som ho na klocku zvrtnul, aby on fot. A to som nejak pokazal. To by te rozumieć, gdy som ja tam šišol, jo osvobodživačel, tak menovanú Gutsfleischwurst, also jednu kobasu z skrevu a miasom, džival a tu nie stal s jedným tonom hončkom a ten hončku tú kobasu miešal. A když som ju prašal, činiš ty tu tej, hej, ja ju činím. A ja som jim dal rec, že mu 60 do 70 kg to dživimo. A jeli buch ja te pravo miaso miel, buch ja te veľa jačšie to džival. Ale šesto sme mu s tým miasom dali winč, ktorý sme mu urezali ze strcov sviní a nesme mohli žiadne dželeši kupovať. Ano, v západe je to všetko možno bolo, se tam štož falve, to se mohli jen dželši kupiť, to po nás nie bolo. A šesto jen sme, abo mohol jenož, on je ta kočmu po TGL-ach produkované odvalo, also se to mohol jenož tak užívať, što se to urezal. A když je to lepšie miaso, bo si mo takové podľa, jo, a jac nej. Also ja pa nemôžu jednu družinu, když jenož ten miaso nučuša, v tým množstve činčkách by aj poprvom trebal. To je náš špak bol. Ale nekak sme mu to odla spotali, to najlepšie z toho zrochtovať. A što som ja pon tam videl, ja som to přirunoval, kde som ja do tej kupnice nuc ponoval. Moja četa jo tam nakupovala a pon som ja odval narečané, o tom sme boli jenož môj dvaja tam cka. A ja moja kupnica beže 5 metrov doja, tam sú boli 4 metre kodžené teky nucka. A po toho kolegu v Danskej beja, tu mi ešte 17 metrov kodžené teky. Tam sú mi první mohli te oči uvalili, kejko vore jo on poskytka tam pokazal tým ľuďom. Ale za tým celými metrami jenož jedna žena, ktorá šo předávala. A po nás, ja som ju za tých 4 metrov, alebo 5 metrov čo dohromady, som ja ju 5 předávalkov. To zno pon tej pokaza, kajke množstva sú dve pon předávané odvali. A to je nešto, čo vysajalo ostalo, zo som se ja ten pravil, nej, to si netraš přeč. Po nás mu netramo na to dživať, po nás ničo staré neodve. To sú nám to z rukou storali. A runie to je v západe celé inak bolo.